tubaye ikaze rero mwewe mudahwema kugaragaza ko mudukurikira. Aha ni igikombe cy'isi kigiye gutangira, by'umwihariko kigiye kubera mu gihugu cya Katari. Hanyuma yuko rero Abafaransa aribo defending champion, aribo batwaye igikombe cy'isi cy'ubutaha, ese bazakisubiza, bazakomeza kurwanira ikuzo ryo gusubirana igikombe cy'isi. Tugiye kugaruka rero ku makipe atanu ya Afrika, by'umwihariko yabashije kwikarifiya akabona itike yo kubajyana mu gihugu cya Katari. N'ahandi wabona ubusesenguzi rero bwimbitse bukoranye ubuhanga ndetse bw'ubwenge atari ahangaha kuri iyi chano yacu. Rero ni chano y'Abanyarwanda igiye kugibagezaho highlight zose cyangwa se bivugwa mu gikombe cy'isi. Bashaka kubona video zacu tuba uploadinze amateka rero by'umwihariko y'igikombe cy'isi. Umukino wa mbere w'igikombe cy'isi ukaba warabereye mu gihugu cya Brazil. Ni igikombe cy'isi rero kiba nyuma y'imyaka 4 kabisa. Igikombe cy'isi kaba kigenda kiba mw'ibyo byiciri bigiye bitandukanye. Rero igikombe cy'isi rero gikurikiyeho cyaje kubera muri Uruguay, gikurikiraho kibera mu Bufaransa, gikurikiyeho kibera mu Butaliyani ndetse no mu Busuwisi. Sweden nayo yaje kuba yakira igikombe cy'isi. Shiri nayo yaje kuba ihostinga kabisa igikombe cy'isi. N'Ubwongereza nabwo bwarabashije kwakira igikombe cy'isi. N'ikipe ya Mexique nayo yabashije kwakira iyi mikino y'igikombe cy'isi. Ubudage nabwo bwabashije kwakira. Argentine nayo iza gutezamo kabisa. Espagne nayo yarabikoze iza kwakira igikombe cy'isi. Amerika nayo yabashije kwakira iki gikombe. Korea ifatanyije n'Ubuyapani nabo bakiye igikombe cy'isi. Afurika y'Epfo nayo ibasha kwakira iki gikombe ndetse n'Uburusiya buherutse kwakira igikombe. Iki ngiki kikaba kigiye kubera mu gihugu cya Katari.